Nogometni navdušenci in navdušenke prav lepo pozdravljeni iz ljubljanskih Stožic, kjer čakamo na drugo tekmo 15. kola, tekmeca pa Olimpija in Aluminij. Gre torej za drugo tekmo v letošnji sezoni med Olimpijo in Aluminijem. Sredi avgusta je Aluminij zmagal z 1-0. Čekiči lepo je zaustavil žogo, pa odlična podaja Saviču, v sredini se odkrivata Menalo in Vukušić, pa sedaj Jurčević, priložnost, ne, to je zadetek, 1-0, 1-0, Menalo. Izvrstna akcija Ljubljančanov, hitra, Savič, tehnično izvrstno izpeljana. Tisti prvi sprejem, prva žoga Čekičija, to so žoge, ki so ključne v teh protinapadih. No, na domačem igrišču pa so povsem nekaj drugačnega. No, tole je nevarno zdaj. Tole je zelo nevarno. Priložnost in na mestu vratar. Pa tudi delata napake. Seveda, dobro, napaka pa je sestavni del te igre in seveda je... Menalo, priložnost Vukušića, vratnica. Ja, vse za 5, Andrej, vse za 5, res Olimpija ima. Knežević, dobra akcija Leka. Leko, in kar precej dela Vidmarjev. Lepo Luka Menalo. Hitri Menalo v kazenskem prostoru. 11 metrovka. 11 metrovka zaradi prekrška nad Menalom. In 2-0. 2-0, torej Vukušić v 50. minuti. Ja, Kovač se je enostavno prehitro vlegel, Vukušić je predober igralec, zato ne bi izkoristil. To je sedaj Savič. Savič lepo proti Vukušiću. Vukušić, tokrat pa mimo gola. Jak igralec, ki se mora uspešno staviti, moraš ga v ritmu, zelo hiter je, ponuditi priložnost, ki jo treba izkoristiti. Savič, nevarnost in zadetek Vukušića. To je to, Andrej, to je to. Ja, Vukušić. To je to. Še njegov 13. gol v tej sezoni, v 59. minuti. No, tule Safet Hadžić za trenutek. Ja, ki se lahko, mislim, da vendarle zdaj v tej 60. minuti nasmeji. Ta tekma je blizu konca. Moštvo igra dobro. Res hitre akcije. Z golom Majcna v zadnjih sekundah tekme. Vukušić, ena akcija Vukušića, pa priložnost mimo gola Menalo. No, sedaj lepo pregrava Klepač. Ja, gol. To je gol, Andrej. To je gol. Jakšić je dosegel zadetek. Gol, ki ga je Aluminij zaslužil, Andrej. Seveda. Jakšić je zadev. Andrej, ali lahko vidiva še napetost danes, 15 minut še? Ja, morda pa. V 78. minuti, torej Jakšić 3-1. In tako veliko krat se to zgodi, na drugi strani priložnost za 4-0. Takoj, na drugi strani pa zadetek. Prvi gol Nemanje Jakšića v tej sezoni. Pa dobro, mogoče sem pričakoval, glede na to, da sem izjavil, da se bojo branili, da bo v štartu pritisnil, ampak vedeli smo, da oni ne morejo to zdržati. Enostavno odigrali smo 1 uro dobro tekmo in mislim, da je to bilo dosti za Aluminij. Da, istina je da smo htjeli od početka odmah da stisnemo nasprotnika. To smo uradili, prvih 4-5 minuta je bilo dobro i onda kao da su moji igrači mislili sad ćemo mi to lako. Ali danas je Olimpija bila na vrhuncu, stvarno po meni igra najljepši nogomet i najbolji nogomet u Sloveniji. Mislim, moram čestitati, zaslužena pobjeda. Mi smo imali do poluvremena još malo sreće, da nismo primili još neki gol. Međutim, onda u poluvremenu ja sam znao, imali smo plan, ako izdržimo do 70. minute, da bi Olimpija mogla pasti najprije fizički. Međutim, dogodio se taj penal koji ne znam da li je bio ili nije, to moram da vidim i mislim da je to bio prelomni trenutak utakmice. Poslije još jedna napaka golmana, 3-0 i onda je teško se vratiti nazad.